Ngay tampukan, kadagiti agduduma, apasamak itibiyat. Mang dadray aw, kan liwliwa, kada kayo pagganmi adumdumngan. Paglinglingayan, kabayatan tin kay panagtrabaho, ken panagin inana. Ay nawaw! Naimbag nga oras yo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen apakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay nawaw! Awan sama manen ni Sofia di tabalay na mariikang. Adda mare, kanayon laeng amaaldawan. Kunak man no da trabaho na. Diyak man ammo mare. Ngemas daawak, taadda tivan amapmapan iti ayan na. Addamot laeng dagiti nakamotor. Diyak amunoan niya dagiti nakasako, ken nakakarton nga itultulod da. Ambangan met no adda sugar daddy na mare. Ket package dagita. Uno saan, amangan no adda ti trabaho na asaantay nga ammo mare. Rinabiikat nga adda ti mangmangeg ko akasarsaritan. Amangan met no illegal at trabaho mare. Kastamot laeng ti atap ko mare andeng. Nakapimpintas pa'y mo't ang babae. Adumat nga minti kasta ita apanawan mare ikang. Kayat dati easy money. Nasyaklaan. Diyak kayat amangan iti makan ang nagtaod iti narugit mare. Agraman ti pinagbayad na iti dayta abalay. Saan tay nga mo no anya ti nagtaudan na mare. Ay, ada ibagak kada kayo tatang. Ay nawaw, amukang. Tinagsalitaan nyo maningkin kumarim nga ikang tibagam. Am-amo yun ni Sofia, tatang. Diyan ka aroba ti kumarek. Apay mo ni Sofia. Kanayon ka no amaaldawan amariing, tatang. Ay ako matibibiyang nyo. Kabiyag na mo iday ta anak ko. Sigurado nga illegal ti trabaho na dayjay, tatang. Ngamen, kuna ni Marii kang kanyak. Adda ti van ken nakamotor amapmapan iti ayan na. Saan lang aday tatang? Mangmangag ti kumarek nga uray rabii adda kasarsarita na iti cellphone na. Anya? Nalabit a customer na dagijay. Nasaya at ano adda ti customer na anak ko. Anya tinasaya ti jay tatang. Saan tayo mat nga amaw no anya ti pangrabii at trabaho na. Anya tambo tayo. Amang ano sa bali mat tilakla ako na dita. Itay pa bambantayan ti urasan tayo ikang bangay. At dalaeng ti ururasa, Ronnie Lakay. Ay nawaw. Agalas 10 manen iti agsapa. Ngam saan pa'y anak kariing day ta Sofia? Pag kunaamot asaan pa'y anak kariing di tao. Wen ata saan pa'y mat analukatan ti tawa ken ridaw ti balay na. Ay pa'y bakit? Madama siguro ti panaginanana. Mano abulanen amadlaw ko ti kasta lakay. Kasla okay laeng kenkwana no maaldawan. Saan pa'y samot ken ngagtrabaho? Awan ti bibiyang mo ken Sofia bakit? Saan mo't asika ti mang pakpakan ken kuana? Ay nalakay sa bali nga road nagparparik na kanya. Anya nga tajay night shift at trabaho na. Uray rabi, at dati mangmangag ko akasarsarita na. Lalaki na siguro. Lalaki at hagusan. Kita inton malam. Addan tumanen ti umay anak ka motor lakay. Addan samat ng tidakas nga aramiden da di tabalay na. Sana nasaya at apagpampanunutam iti dakas ti karuba tayo. Kaputad di mo mo't amo ti husto a kinatao ni Sofia bakit? Naimbag amalam mo manang ikang. Kastamot kan ka, Sofia. Ay, dumagas kayo pa'y atag kapi tayo. Ay nawaw, addan samot ti dakas sa plano na kanya. Anya ti kunam manang? Ti kunat,
Inton maminsan laengen, Sofia. Ay, narikatan. Ang mga noo mo nagak iti balay aginatang mo, katanya pa iti mapasama kanya. Adda ka din napatag-alakad mo, manang? Ayawan mo't kit de. Kagap-gapukla ang iti tirsina. Iso anas kan nga agawid akong, tagluto akpay iti pangrabyan me. Okay. Inton maminsan tulangan, manang. No saan ka abisi akit, umay kalata dito'y balay. Ngam, except iti rabii. Tapa nagtrabahok iti rabii, manang. Ay uun. Umayak to no saan abisi. Nakita akin na sarita na katikaruba tayo itay ika. Lakay. Iyay ayab na ti kape. Ay nawaw. Pinagustom ko man Kasanungay no adda ti ilaok na iti kape. Kat saan akong makaawid dito'y balay lakay. Si kakit di mo't. Madlaw mo't iti panaggrup-grupa ni Sofia na dalos ti kaunggan na. Tapno ibagakken karoni. Saan arupa ti basaran ita apanawin. Manuabulan ng tinapalaba, sipod imakar deta Sofia ditoy. Ngam aging gaita, saan kayo pa aklos? Ay, talaga asaan lakay. Diyak kaya ti makipagayam kan kwa na. Makarit na akman iti butang, no kasta nga addaak iti paraangan na. Kasla adda ti saan anasaya at amapaspasamak di tabalay na. Nakita mo nga raw. Saan magkit day? Ngun iso nga men ti marikrik na, kroni lakay. Kanya taramidin nyo, dito'y kabakiran tataton nyo. Mangayo akrone. Awan nga minin ti maisong raw. Agkuyog tayo nga rodin tata. Isumot lang ti makagapong ay mayak. Rode, masaludsod ko man. Adda ka din ni anding itayan niyo? Adda tata. Madamang agkapkapidakin bakit ko ito'y pimanawa. Kulak-laki din no sa dino manin tinapanan na nadya tao. Tida nga rod, maumakin bakit ko tata. Isuda ka na yung tagsinsin na ako. Kibaro akaro ba yung ay? Manag-isang mo tata. Ngam saan ka no akayat ni bakit ko ti makigayam kang kwa na. Kapay ka numay. Una, tatiam muna. Kit adda ti illegal at trabaho ni Sofia. Iso ka na yun ama aldawa. Ayun, malagip ka. Kasta tinakuna ni anding kanyak ilinaminsan. Pustaan ta, Mari Andeng. Aldaw tumanin amari inday ta akaaruba min. No anya launay ti aramidin na no rabi mare. Apay amaaldawan na kanayon. Saan tayo nga mo, Mari? Kasla delikado ti sumrek iti balay na. Ang mga nuadda ti ilaklako na di tama, Mari. Anya kumangay ti ilako na Mari ikang. Anya ti mailaklako no rabi aya, Mari. Serbisyo Anya? Isu siguro akanayon ang mapuyatan, Mare. Kita inton malam. Adda manen ti umay anak ka motor. No kasta. Uray malam? Adda customer na, Mare? Siguro, Mare. Diyak amaw, ngam isu mo ti makikita. Among kade, inimbitanak nga agkapi di na minsan. Ay ngam sanak nga manugot. Apay mat, Mare? Saan akas karina ti agtaluk, Mare? Kasano nga no iguyod nak dita, kat saan akong amakarwar. Sa bagay, husto lang tinaramid mo, Mare. Narigat, no si kamat ti may lakaw. Nangag mo day ta, Mare. Ay nawaw, ungurmat ti motor day jay, Mare ikang. Kunak to, ngaminkan ka, Mare. Adda manenday ta na kamotor. Ne. Kita Mare. Nagmayat ti isem da, kabayatan ti panagsarsarita da. Ay, Mare, aglamang ka iti kurtina. Ang mga numakadlaw da sirsiripon ta ida. Ne. Anya nga dyan nakakarton nga inted na iti lalaki ang nakamotor, Mare. Anya ang nakakarton, Mare? Sapay, kasla adda ti scotch tape na na labaga, Mare. Adda pa'y tinakasako.
impamotor na iti lalaki akadwana, Mare. Ay niya nga tagay dyan. Sa bali ti agparparik na kanyak, Mare. Anya nga tano ag-report ta iti barangay hall. Ay picturam nga rudin, Mare. I-videom pa ino iso. Kasapulan tati ado nga ebidensya amang panekna nga adda ti milagro ang mapaspasamak iti dayta a balay. Manang Ikang! Manang! Adda ka kadi? Anya ti masapol mo, Sofia? Ay, padigwan kayo, Manang. Siguradok ang magustuhan nyo to'y inlutok a karne ti baka. Ne, nagadon, Sofia? Jak ngamin ka bang ilan nga ibusan? Iso nalagip ko ti mangted kada kayo. Ay, agyaman na ka. Sige, urayom ti kalderom, taiyalis ko ti kargana, ha? Ay, isublim tulatan, Manang. Ay, urayom laengen. Awan ngamin ti oras ko amang isubli di tabalay mo. Awan ka di ti aramidam into na rabi, Jenny? Awan man, Sofia. Apay ka di. Agpatulong ako makan ka. Anya ti maitulong ko kan ka? Kastoy ngamin. Adamanan i-live selling ko abadbado kan appliances inton rabi. No okay lang kan ka. Agpatulong ako ma. Di ka madanagan. Ikan ka iti gunggunam. Anya nga oras nga agrugita? Uray, alas 8 iti rabi. Kaadwan ngamin dagiti customer ko. Kat rabi iti free time da. Sige, umayak to. Sana bali, taasidag ang matibalay mo. Ay na, agyaman ak launay ha. No adda ka akatulungak. Sa anak ba't siguro ang mapuyat? Iso matlagayam akanayon ang mapuyat ka. Agla-live selling kagayam no rabi Wan, iso mati pa ka kumikumak. Iso aman manulang ang makita dak di tarwan. Ay nawang, nagapuntoy karni, tiba ka bakit? Uy, di mo kutkut yan day taro nila kay. Apay ko ma? Inted ni Sofia day ta, ngamjak kayat akanon. Ay nawang, sapay kasla na imas. Ay ibalang mulatan, saan tayo nga amo no anya ti inayon na iti day ta? Kanjak masigurado, no karni ti baka day ta, no karni ti anya. Unay kakit dimot tan bakit? Ayawanan ti ado asaw. Ano sampay laang takangkong nga inadubo? Sayang mo dahito no santa o si daan. Yan ta nga ipilit mo ti kayat mo. Ha? Nangamong ka dita. Si daem ano kayat mo asi daan. Ngam no adda ti mapasamak ka. Di nakpabasulan rone. Manung aldawan tinapalabas. Sipod sinda ni Ronnie ti karni nga inted day ta akaaruba. Ngam kaslaawan mo tinasakit ang marignana. Ay nawaw, apay kas dati pa nang kita mo kanyang ikang bakit? Adda ka di ti parikot. Lakay, talaga ka di nga awan ti mariknam ang nasakit iti bakrang mo? Awan mo apay ka di. Kasano ang napasamak day ta? Manual daw hindi napalabas, sipod sindak ti karni nga inted ti karuba. Ngam awan mo ti mariknak amadi iti bakrang ko. Ay, talagang adda ti ilimlimad day ta, Sofia. Ay, unay kan bakit? Limlimad mo't alawlawatum dita. Mayat mo't gayam ti ag-live selling, Sofia. Katuan, aglalo no big time dagiti customer. Kan, saan ang mabugos dagiti lako? Alaon naktuman nga rod nga assistant mo iti negosyo. Naimbaglaan nga adda ti asidag apagtrabaho. Sika ano kayat mo lakit di? Una, kayat ko ta sa anak kon ang mabambannog nga agbiyahe. Adayo ngamin ti pagtrabaho ita. Rabi iti pa nagtrabaho ta no bilang. Amumat siguro no apay. Uwan, maawata kon ita. Talaga nga ado ti agbuya iti live selling no rabi tasaanan abisi dagiti tattao. No nabannog ka, mabalin mo pa iti agawid. Ituloy tanto ti agtrabaho inton bigat.
Okay lang ang kanya. Tulungan kalatan nga agripa. Agawid ak tulat na inton agsapa. Ay nawaw. Ni Jenny mo't tinaggapo iti ayan ni Sofia. Anya nga tati inaramid da. Nay. Tika roba tayo man, di sirsiripan bakal. Ay nalakay. Nakitak ang naggapo ni Jenny iti ayan day ta Sofia. Anya ko matibibiyang mo. Amangan kit din no maisagma. Saan mo't ng ubing ni Jenny bakal? Amo na tararamidin na. Sa may isa, apay kumaama isagma. Saan tayo nga amuti kinatao day ta Sofia? Kaano laang mat, idi ginatang natibalay daan tisyuning. Ay, naskan ang makasaritak ni Jenny. Dahita nga rod bakit? Saan mo pa yung amo ti kinatao na ngam judgmental kan? Anya? Anya ti umay mo ibagama ng ikang? Jenny, adaman ti kayat ko asaludsudan kan ka. Anya day tamanang? Nakitak ngamin amap-mapan ka iti ayan day ta Sofia. Makipurpurdiya akan kwa na manang. Makipurpurdiya ka, katrabi eh. Unan, rabi ngamin ti trabaho mi. Anya ti trabaho yu aya. Tultulungak ni Sofia iti live selling na manang. No kayat mo kat isend ko kan katiling ti selling account nga us-usaran na. Ado tila ko na manang. Adda ka di taabado, pang kusina, kandad dumapay. Kasta aya. Mayat ti negosyo na manang. Nusumrag ka iti balay na, lako aming ti makitam. Isumat lagay ang nga adda ti makitkitak avan amapmapan iti ayan na. Supplier na day jay manang. Numaminsan, adamot ti umay a rider, ta iso damot ti mangidil-deliver kadagiti customers. Amangan kit dino kasapulan na pa'y ti assistant, ta makipurdiyak man mat. Sige, kasaritak to ni Sofia manang ikang, ibagaktukan ka, no anya ti makunana. Pasensya kayo, naaldawanak manang ikang. Napuyatan ak ngamin idirabi ta dumat ti orders ipak. Kan umay to ag-pick up ni Manong Henry iti orders inton madamdama. Iso ngamin ti mangidil-deliver. Okay laeng. Ay na, ado magayam ti lakom, Sofia, ading ko. Wan nga rod manang. Mabalinan a bodega to'y balay. Ita, maawata ko, no apay akanayon ka ang maaldawan. Kasta talaga manang. Aywan kayam, no kayat mo ti agmerienda. Adamat tinapay kan Diyos iti lamisaan. Ay na, kalkalpas ko lang anangan. Madamdaman ton No kasta nga rod, isurok latan tinaskan nga aramidam manang. Nalakalaang matkit di, saan ka marigatan? Ay nalakay, adamo lang ang ti trabaho. Ijay, Iti ayan ni Sofia. anya ti trabaho nga eh. Iti ayan na tinagapwak itay. Kat ay nawaw, adumat gayam tilako na lakay. Isumat lagayam nga adadagiti van kan motor amapmapan iti ayan na. Nasaya at man tamayat amang purdiyakin ka. Wen, nakasingsingpot sika. Kunak, tumat ngaminkin ka bakit? Maawatak itan, no apay akanayon ang maaldawan. Rabi mo gayam piman no ag live selling. Kan ado ti customer na sika. Makitam dayta. Ti tao apagpampanunutam iti dakes ide. Ket busmon ita salpag ka. Bigbigatan kay may kamari andeng. Adda ka din ni Mari ikang pare ron eh. Adda iti balay ti karoba mare. Ay nawaw. Sino karuba pare? Iti ayan ni Sophia mare. Ay nawaw. Anya ti aramidan na igjay pare. Nag-live selling day ti rabi mare. Jak amon o madama nga agpapak da pay lang. Isu nga ginggay ta, ket saan pa nagawid. Rabi iti trabaho da. Isu mo ti free time dagiti buyers. No kasta.
Agla live selling gayam ni Sofia. Uy, Mare. Isumat ko na ni bakit ko. Ay nawaw, maling hinala kami matgayam ka ni Mari Ikang. Bigbigatan nga imay ka, Mari Andeng. Umayak lang ko mabumulod iti charger mo, Mare. Diyak maamo nga agtrabaho kagaya man, Mare. Siyak nga ron ti mabain kan Sofia, Mare. Live selling mo gayam ti makagapong. No apay akanayon amaaldawan. Kan no apay nga adativan kan motor amapmapan iti ayan na. Anda gayam kasta, Mare. Un, Mare, ay na mayat ti negosyo na. Siyak nga ron ti mabain. Tamaling hinala ta magayam, Mari Andeng. Ang di mon istoryaan iti sabali ti nagsarsaritaan ta iti Mare. Ay, sana talaga, Mare. Nakababain. Sapay plano tati ag-report ni Barangay Hall. Ay, nawaw! Amuampay ti amin, sakbay nga agsauka. Iti kasta, kat maliklikan ti makuna amaling hinala. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay. Ay, nawaw! Naimbag nga orasyo papagayam. Naragsak nga ingkay panagdengdengeg. Kaya't kulaan nga ipakaam mo, ngagmay may salaang to'y channel tayo. Daytoy laang Jovi Almoite, awanen sa Balipay. Ita, sagutan da kayo iti sa balimanen a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Madlaw na bambanog ka man ang unay siya na bakay. Wen nga rod lang kay. Nasaysaya at samot no mga lata iti katulong. Ay katuan ano kasapulan bakay. Uray naka-work from home kasapulak lata ti kadwa dito'y balay lakay. Mayad ngagpay suday ta na panunot mo bakay. Tapno makapag-inana ka mo ta. Ay, pasensya kan lakay. Diyak ngaminan masango ti agdalos kan aglaba. Taam mat nga adda ti trabaho. Kan adda ni nanang amasapol nga asikaswag. Uy, mawatan ka bakay. Di bali ata damot ti kwarta. Kabailan ta ti mga alay ti katulong. Manong, ti kayat mo aya. Umanayan ti maysa lakay. Tapno addalaang ti katulunga. Mabalin mo't adwano kayat mo. Ay nawaw, sobra ti dua lakay. Umanayan ti maysa kanya. Naimbaglaang nga adda ti katulungak dito'y balay. Nukas ta nga awan ka. At ka din nakasaritam amayat ngagtrabaho ka data, Sheena. Awan pa'y nga rod, Patrick lakay. No kasta nga ron, ura ni Joanna Latan. Asino a Joanna lakay? Ti sigot ababaon ng damanang No nagagat kan mapagtalkan lakit di, apikit di asaan? Nagagat day di bakit, naanos pa eh. Saan ana reklamo, basta itrato ana sayaan. Alaman nga rod, ibagam nga umay dito'y balay, tapno makapagsarita kami adwa. O sige, kanong agsarita kayo? Inton Sabado, ta iso ti free time ko, lakay. Maano sam nga tadagiti trabaho, Joanna, ading ko. Ay, wen, Ma'am Sheena. Manang ko namlatan kanya. Nairwamak iti kasta at trabaho, manang. Isong awan parikot. Kastamat lang ti trabaho iti ayanda manang Agnes ide. No kasta nga rod, mabalin mon ti mangrugi. Naibagak mo't dagiti rumbang nga aramidam. Maawatam mo't siguro. Ay, wen, manang. Agyaman aklaunay. Wan gayam, dito'y first floor ti silid mo. Uray saan mon nga asikaswan ni nanang taadda akmat.
Day talaang agdalos, agluto, aglabakan agsibog iti mula asabong iti ruwar ti aramida. At damot nakitak abalasang iti ayan niyo itay bigat, Mari Gina. Dayjay ka de, Maririsa. Ni Joanna dayjay. Sino mat nga, day Joanna, Mare? Kana ka? Unaw, kana ka nila kay Mau. Saan, Mare? Katulong mi. Ay, nawaw. No kasta, nangala kayo, iti katulong yo, Mare. Un, Mare, tapno sa anak amarigatan. Nang runa kat adda trabaho, kan adapay ni nanang amasikaso. Anya? Oh, apay kasta ti reaksyon mo, Mare. Adda ka di parikot? Ay, awan matkit de, Mare. Kasla adda ngamin ti kayat mo asawan, Mare. Ang salud-sudan ka man, Mare. Saan ka kadi amasayangan, iti kwartayaw? Apay ko maamasayangan kami kat para mat iti pagsayaatan mi, Mare. Anya jay nangagaw ang nagsaritaan nyo iti dayjay akaaruba, Risa, anak ka. Kayat naman ang tiagpasikat, ananang. Manan? Nangalada kanumot iti katulong da, nanang. Ay, nawaw. Katulong ko na, Risa, anak ka. Nanang. Diyak manam mo kadagita nga agasawa. Talagang agparamag da. Kundi alada kanumot iti katulong. Naku nampay, anak ko. Kasta talaga dagiti ugali ti makuna as social climber. Aramiden dati amin tapnula ang makapagpasikat da. Naimbag ko nama, no ada maipaswildo da, nanang. Amangan kit di kunak, nulukun da day ta katulong da. Amangan nukurang tited da sweldo na. Ewan tinaglumaan nyo, iti anak kapit na. Ay nawaw, apay manaon, anya ti parikot mo si kaandaong. Agraman ti katulong ti karuba. Bibiyangan nyo. Napagsaritaan milaang mag. Sa maysa, madlaw mo't akayat dati agpasikat. Kundi ala da kanu matiti katulong. Puwa. Man ano ko man umangalad Bayan nyo dahil sumot ti kayat na. Saan mo't adakal agpasulilo? Ay naandong itapanawon, rumbang laang agbalin tayo a praktikal. No kabayan dati katulong. Awanan ti bibiyang yu ijay petrabakan. No umapal kayo akit mangala kayo mo't ili katulong nyo. Anya. Aginana ka pa Joanna. Inton madamdaman to, manang Sheena. Umay kakit di, tagmerienda ta. Ay, saanan manang? Saanak pa'y amabisin. Sa maysa, saan ko pa'y analpaster aramidag? Jak pa'y nadalusan ti silid ni nanang yo. Saan mat aras day ta ading ko? Nakababain mat kada kayo, manang. Anya kumangay ti pagbainam. Agtugaw kakit di, tagmerienda ta. Anya ti kayat mo, Diyos wenno kape. Anya ti sirsiripam, nanang. Dagiti karuba, Risa, anak ka. Anya man ang ti mapaspasamak iti balay da aya, nanang. Kita ti lang at ibabaunan da. Apay ka di, nanang. Awan mo madlaw ko. Kita anasaya at madlaw anabambanog una yun. Aywan nga agpaiso. Kalkalpas na lang nga nagsalapay itay. Ita, agsagsagad man ay. Saan siguro a pinaginan na ti amo na? Ay na, kaasi at ibabaunan no kastalang, nanang. Kundi alam ngamin da kita akaaruba iti babaunan da. Ngam kasta mo iti trato da. Kaya't dalaan ti agpasikat, anak ko. Style pa'y lang dagita akaruba. Again babak nang. Anya nga itim ako na miti trabaho ni Joanna, siya na bakit? Awan mo tim ako naklakay. Ngamin, aramiden na mat anasayang at ti trabaho na. O, kita ang ti paraangan tayo. Nadalos, lakay. Mayat abuy-buyaan dagiti sabong takanayon mat amasibugan.
Ay, nasaya tanong kasta. Idi na minsan, iso pa yan tinang sagay say itibuok ni nanang. Ay na siya kung ti bumain. Ta saan namot at trabaho day jay? Kasta talaga ni Joanna, bakit? Oray saan na at trabaho. No naway lalaki, di. Aramidan na lapta, ha? Day tangarod lakay. Nagagat launay. Man tikaskan ko na. Hun gayam, hinted mo ka din ti suldo na. Saan pa'y lakay? Inton bigat latan. Sa anak pa'y ngamin ang nagsweldo. Adamo ti suldo. Iso pala ang ti pangalam ititid mo kin ko na. Amangan mo kasapulan na matima na yun, ti suldo na, bakit? Itad kong ti sweldom para itaabulan, Joanna ading ko. Ay nawaw, nasapa pa'y matmanang sina. Sakto laang ading ko. Manungal daw laangan katapos tumatan. Agyaman aklaunay amanang. Awan anyaman na. Ay, no okay lang kada kayo manang. Mabalin ka di nga agpasentro ak inton Martes? Ada ka din na patag-alakad mo? Agpawitak lang iti kwarta iti kabsat ko manang. Kasapulan na kanong amin ti pang matrikula na. Ay katun awan ti parikot iti dayta. Dumagas ka pa'y Joanna. Ay, ada ka di ba kayo, Nana Petra? Ay, na yan ti kasta alangam. Kasla na bambanog ka. Ah? Ay, kagap-gapok di ta sentro, Nana. Saan da kan samot apaginanaan dagiti bus mo? Ay, saan mat, Nana? Iti kasta alangam. Madlaw anabambanog ka. Amog ti ugali dagita akaaruba may Joanna. Ha? Anyat kayat mo asawan, Nana? Na para maglaunay dagita. Iso akong di ala damot iti babaonan da. Naimbag kumamot no husto tit itadasweldo kan ka. Kaslasaan pa'y. Ay, kinapod no na. Nasingpat naman ang sina kanyak. Sa anak akaasi, ta saan ba't anadagsan ti trabahok, Nana? Sakto laang. Kat no may papanmat iti sweldo, awan makunak, tahus tumat ititid na. Aya, Wow, Nana. Kamalay, ti pampanunutan niyo may papan kadakwada. Nagalas-agalad dagiti tao itaapanaw. ay nawaw. Siya ka di ti patpatamaam si kaandawng. At kapit kaya ba di sa Petra ba? Di ka man aging didiam mo dita. Amok ngayong gagaram manunday ta. Saan No awan ti aramidem, maturog kalatan, saan aday tagpaspasagid ti amom dita. Epay, nasaktan ka ka di itinaisawang ko. Nagalas kong kunamkit din kanyak. Ay nawaw. Awan ti dinakabat ko na agad. Ngam na pasagidan ka iti imbaga. Saan kong abasol day tabakay? Nakitak akin na sarita na kanina na Petra itay, Joanna, ading ko. Dakas matirumrumor itingiwat naman ang sina. Ay nawaw, kasano adakas? Naparamag kayo kano. Isuan na ngala kayo kano iti babaunan. Kasta ti imbaga day taabakat, ading ko. Wen manang. Atapan na pa'y, nga ado, ti paparamid yo kanyak, kan kurang tit itadyo asweldo. Ay, talaga akasta dagita akaaruba. Agpada dagita nga agina, managapal launay. Agraman ti desisyon mi amangala iti babaunan, pakibiyangan da, kat saan mat nga isuda ti agpasweldo. Saan mi matlaang adaw-dawatin kadakwada ti ipapasweldo mi kan ka. Madlaw nga umapal dalaang kada kayo, manang. Jak amo kadagita akaaruba, Patrick Lakay. Jak amo no anya ti klase ti kapanunutan ti adda kadakwada. Ay, nawaw. Pa yun, sino bakit? Agasam ngay, tamapanda ibagbagaan na paramag ta. Nakita dalaang ti katulong ta. Saan ta basol no kabailan tatagpasweldo iti katulong, bakit? Amok day ta, Lakay. Ngam masair laang ngamin tiriknak iti kasta pa nagsasauda. Nangala talaang iti katulong ta,
na parang magtaadagusan. Saan ay amabalin akayat talaang tagnam ay? Di mo latan ni kaskaso no anya ti bagbagada bakit? May stress ka lang. Ay, maminsan pa'y nga adda ti idanon da kanyak. Talaga ang makangag day taan na Petra. Like mother, like daughter, agpada da iti anak na managapal. Bayam, ta umapal ta, ginga kay kahit da. Anya kung bangay ti bibiyang ta, bakit? Nga umapal da, di ka mga aladamot iti katulong da. Tapno awan ti ato ka sa una. Kaslasaan kayo mo nga agsarsarita ka ni tatang nanang. Bayam ita, no isumot ti kayan, pagananok ko ma. Ay nawaw, adda ka din nagapaan yun, nanang. Numangag mo lang ti panagsasauday tanga amam, talaga pumudot ti ulo manakaw. Anya timbaga na ayan, nanang. Nagalas ka no ti ugalay. Anya? Sa bali mo ti ugali ni tatang mo. Uray pamilya na, apapaan na. Apay ka matakas ta tinaybaga ni tatang, nanang? Ambo pa itinay tanga amam. Nakita na lang akin na saritak day jay adjuan. Kas jay kit den timbaga na. Kontrabida talaga. Apay ang tatang. Anya tinaramid yung ang nakaupayan ni nanang? Isupay lang ang tataganas na maupay. Ay, anya kayo lakit di mo tatang. Anya ko mati pagsakitan tinakam na rin sa anak ko. Kit pudlupit na nagalasto gali na. Ay nawaw, nalabas ti kasta pa nagsasauyo ka ni nanang. May sakamay. Ang kanunungam taramid tinap. Agpada kayo managapal. Pati katulong ti karupa apalan nyo. Ti kanya milaag ka ni nanang. Kat saan mo't akasapulan ang mga alada iti katulong. Apay anda kayo tag desisyon para kanakuana. Bayan nyo ida at biyag damot tayo ta. No kaya't dati magala iti katulong. Di yun pakibiyagan. Tinapatid kit suswilduan dati katulong da. Ay, agsardeng ka rin siya. Di mo kalintagan dahi tang aramid yung agina. Nakababay ti kas tangog ugalyan nyo. Imbis ang maragsakan kayo. Takaba ilanda nga ikan iti trabaho ti daduma tao. Saan? Tada itaapal nyo. Tinangro na. Just kaya kayo to. At dati blowout iti ayan dadabit itarya sa anak ko. Orayan na kami kanina ng tatang. Tagkukuyog tayo. Sumaruno kayo tulatan. Ay nawaw, mabiit lang ang daytoy tatang. Umuna ako ta dumagasak pa iti ayan to kumpare. Ay nawaw, apay akasta kayo matantatang. Ibain na kami sa amatan ka ni nanang. Inakon. Na, di mo pa'y sinumbatan ti sa lutsod ko tatang. Ibain da kami kadi ka ni nanang. Iso adiyo kaya't nga agkukuyog tayo. Saan ada kayo ti ibain ko? Ti ugali yung agi na tindakket. Mairamraman ak itikas ng aramid yung anak ko. Anya ti kuna ni tatang Maury sa anak ka. Umununan nanang. Anya, saan tayo nga agkukuyog amapan? Saan nanang? Ibain na ta ni tatang. Ay nawaw, apay ka na. Isu ka no ti agbaing iti ugali ta nga agina nanang. Anya, day talaang ti makagapaw. Nagrabaw mo tan. Ang huston samat ni tatang nanang. Panawanan tapno baliwan ta ti dakas nga ugali ta. Para day jay lang, ibain na ta ni tatang Mau. Ay pauna yung tikasta. Maawatak ni tatang nanang. Ngamin, talaga nakababa yung tikas dyan nga inaramid ta. Gapo iti apal, kumpormi matan tinaysawsawang ta kadagiti ka aruba. Bidot a talaga nanang. Husto ni tatang. Rumbang lang ang maragsakan ta, anang ngalada iti katulong da. At least, adda na ikanda iti trabaho. Agkukuyog tayon nga agawid, andong lakay. Umuna kayo latan Petra. Saan kumamot akasta alakay? Ang mga nudakas tumananti pa nagkita dagiti tattaon ako. Nakaamiris kamin iti anak ta, lakay. Amuyot ko na ti tattao kanak. Apay kano amanagapal kayong aginak. Jak ammo, nandiyan ti isong bato.
Kasla marunawak itibayin ko. No kasta, pudno gayam nga ibain na kami iti anak ta. Uray siyak, inbabain na itintiro barangay. Ay pasensya kan lakay. Saanan ang maulit. Umuna kayo kiting gagawin. Sumarundo akto. Promise lakay. Agbalbaliw kami. Tapno saan na kami nga ibain. No kayat mau. Agkid daw kami pa iti pamakawan kadagiti tattao ang nasaktan may. Panagnagkyo apod no ti panagbalbaliw yo. Diyak kaya't ngagpatinggala ang iti sa upit na bakit. Wan lakay. Last day to yun. Promise. Narigat gayam no mismo a kapamilyam ti mangibain ken ka. Ay, nawaw! Saan nga amin abanag kat apalam? Dakas nga ugali kat baliwam. Tapno saan nga iso ti pakaibabainan ti pamilyam. Well, papagayam, ditan tinagibusan iti maysa a pakasaritaan. Dito'y drama tayo. Ay, nawaw! Iniurnos para iti script ni Miss Shawi. Isagsagot kada kayo to YouTube channel tayo. Jovi Almoite. Agyaman kami, itiin kay Panang Tarabay.